kiri. Pak Teguh. Cewek. Ah, suka-suka. Ah. SPC ya. Oh. Yuk. Ayo, gas. Ini di Gampung Angan, guys. Halo. Kawasan pabrik bata. Pabrik batu bata. Jadi kami batu bata. Kita memasuki perumahan Jackie Chan. Jalan aja nanjak ya. Gimana truknya nih? Kalau bagi kita biasa aja nih. Biasa ya. Masih bisa tarik rokok sebatang sambil nanjak. Nah ini truknya nih ya. Iya. Ah, itu ada Kanda Ibel tuh. Kanda gimana? Tiap hari gue. Hah? Tiap hari gue. Kita yuk. Naik truk tuh aja, yuk.
Bye bang. Rutenya penuh batu-batu. Bang, turunin sadel bang, turunin sadel. Turunin sadel bang. Sadel turunin. Oke. Siapa Pak? Mana dah nih? Siap. Bentar. Aku pakai sarung tangan, enggak sensitif.
turun nih bang, ya bang. Ya bang. Kalau turun asik. Hah? Asik ya? Kalau turun laju lagi nggak apa-apa. Jalan tak? Yuk. Sini bang. Ini tandanya tuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bapak badan gini aja. Oh.